सोशल मीडिया थागनरईबा पेंदबगी मयामसी लेइबम ngamdana Manipur की मपानदा चेनगीबा कारबार तोबु मयाम अमा पोचेगी ममल तांखलपगी डिमांड मयाम अमगी मसिगी सिदा सरकार असिना सरकार अमा लेइबगी मागी तोबम तोप ड्यूटी प्रजा मियाम से मसिगी नुआई हननबा प्रजा मियाम मसिगी वेलफेयर की दमकता करी करी तौरिगे हाइबा वाफम क्वेश्चन सिंग असि अखोई हंगदबा यारक्तबा मसिगी ऑनरेबल एमपी Inner Manipur Parliamentary Constituency Mingwena Panjarabra Sri Angumcha Bimola Kuizam Okpa Amadi Block Level Interaction Program Asida Dice Linction Biriba Mithung Linksing Pambam the Linction Biriba President Members Mingwena Panjarabra Sri Oewobi Singh Congress Legislature Party Leader Biriba Amadi Hanagi Matam Sangna Chief Minister की थोपु बिरंबा इकाई कुमना जबु चरी लोइनना श्री अंगोमचा बिमोला कोइजम ऑनरेबल एमपी श्री के रंजित सिंह डिप्यूटी लीडर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी हाना तोंगान तोंगानबा मणिपुर सरकार की विभाग के अपाई बिरमलबा अमदी श्री टीएस लोकेश्वर सिंह ऑनरेबल एमएलए हाना की स्पीकर की थोसु पुबिरंबा लोइनना डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट श्री टीएस मधु सिंह इम्फाल वेस्ट 2 डीसीसी Sri T.S. Rajmohan Meitei, President May Imphal Block Congress Committee, Maruena, Nasigi, Asugumba, Benu Asigi, Haidiba, Mipamasi Pangtok Nabahonaba Matamda Yamna Chawna Todang Logigiba, Egiyamba, MD Safiula, Elias Sauba, former chairperson May Imphal Municipal Council, Amadi, Amamam Tawanamim Panjatargasu, Lengchen Biriba Mahilagi President, Youth Ki President, Ulmai Kiram Singh, Maulana Molubi Singh, Amadi Akhanana Kuigi Bengal ki Youth Congress Committee ki President MD Ataur Rahman Aduga Thopuriba Bengal Youth ki Kuigi Naharul Singh Amadi Press ki Ichilenau Singh Mandolin Singh Biriba Alaman Singh Barumapang Singh Imandol Ichi name Satra Naharul Ulamai Kiram Kwaipunamak Ikai Kumnazabu Chari Salam Tauzari Ay Matam Sangna Lauzaroige Akuigi Nasi program si amna pangnaba koi jalsa ani masu su awangbalda adigi konumada adigi amuk akoi nindinda achoba volleyball tournament amasu hodopagi thoram amasu lagi ano koi yam nganna hose na hainagi bini adu koi khara thengna chonda gre adu koi gi leiriba koi gi chatnabi haiba tare nganbase hekta ngamdaba adu khara thengdana mayam yamna thawai yauna koi gi lakpiba Namayamda Ningsing Janimasi, Mamanga, Maninga, Pambam later than a lady, Koliba Mam Alaman Sindu Yaragati, youth volunteer singna, some the Paklom Damtan, Kokat Piraga, and the Hanamtan Mamangi, Paklom Sida Hamba lady, Aduka Kuanam Matung the Lak Pasinduna Manindu, Aquasum, Menza Hosenu, Mamangi, Ladiba, Ahamba, Paklom the Alaman Sindum, then Lincoln Birakna Vaina, Ningsing Jari, Takachaba Punduk Jari. I matam sangna lauzaroige mapungoina koigi lengchen biriba koi president members ta yobiriba koi honorable MLA Singh XCM MP na chingbada mapungoiba tanja adu pinanaba gidamakta ayariba makai ai tena thamjage koi honorable MP si aduki matik akoi thauchinba haiba tai koi mayamna nungsibidana akoi angakpa phangna handaksi yamna thajadaba mongda Jati Bisati Kaidana Manipur da Laiba Prazamiam Akoi Inner Manipur da the outer Manipur da su Koi Congress Punung Sibiba Koi Miam Ziki Akoi Ihowo Maga Luinana Akoi Yamna Wangna Tagat Pirakiba Maduga Luinana Akoi Nasu reception function ama Akoi Sinanabki Tanjasi Lozagi Haidana Akoi Haizer Pase Kuirabani Adu Manipur ki Matamatam ki Irang si Amuk Hoba, Amuk Nemdaba, Masigi problem ni pura solve to budi na tawa adu khara amuk se hebdeng dam gum to masina maram burakanda matam se koi launa bagi tanja se meeting to su matam sadi na khara yeithar khibaduna koi khara thengdagi bani adu laibu pabadagi handaksi honorable MP si tang 13 ta akoi thorakani Kogi General Secretary AICC ki incharge su lakadoba adigi ate program mayam ama laibisina maram moraga tang 13 19 ani sigi manungda akoi honorable MP si available oini haiduna haibirok padagi akoina tang 35 khakta da akoi
पाउसी फाउनबनी अदुगा तरा थुक्ता फाइनलाइज तौबनी नुमित निनी खकी अखोइबु लाइबुक फबा अमना नुमितसी अखोइगी ऑनरेबल एमएलए लोकेशोरना पाउ पिबिरको मतमदा 35 से अखोइगी दि था खुदिंगी मिफम तौजबनी अखोइ ब्लॉक की होइना अना मी चनी अमा चहुम अमा अखोइ था की तांग 35 से हेक पुनबा टाइमिंग चानबदिगी नुमितसिदा अखोइना खन्नरब मतुंगदा अखोइ मिफमजे सिनिंग मफमदी याम यामी अखोइ केंद्र सिने हमना पाक चावबनिना खा माइगैदगी सु अखोइ लफुपा तेरा कोमला खोंग अदगी अखोइ फबाक चावगी माइगैदगी सु सिनगे हाइबसु यावी उचिवादसु उचिवागी माइगैदा ओक्सगे हाइबसु यावी अदगी अखोइ थानागी कोंचाकी सोलोमदसु अदगी दि बेंगुनगी सु मुक थांगलकपा मयामजे अखोइ लोइना खन्नरब मतुंगदा अखोइगी बेंगुलगी लैबिरिबा अहलमनसिंग अदगी यूथ की मयामसिना तामो अहानबगी एमपी ओपसी मदि अखोइदा तौजरगे ममांगे अखोइ इलेक्शन ममांगदसु मयामसि अखोइ उनब उनदबा हाइबा हाइदबा थीदना एकता फोटोदा येंगगा मयामसे पंगनम नमग्रबनिना मदुगी सखंग बिवो होइना अखोइना ओक्सरगेना कन्ना हाइबसि अखोइ खन्नरो मतुंदा फरे फरे ना तुमाइ यानरकान ngasi सिनजे यामना अथुबा मतमदा सुमनगी नुमित इनी खक्तनी मतम फंगबजे अदु यामना थवाय यावना अहलमन सिंजना अखोइगी कमिटी लेबिरिबा मरुएना बेंगुलगी यूथ कमिटी सिना यामना चावना थौदांग लौदना सुमाइना सिनबिबा मसी अदुगी नुमु अखोइ नुंगाइजबा हाइबा तारे अदगी अतुपा मना इसोरना चांबिबा हाइबा तारे ऑनरेबल एमपी सी ngarang सी फ्लाइट सी कैंसिल तौबगी प्रोग्राम अमसु लेरमनेना माना फोंदोपि माइ मसासी अखोइ नुंगाइरक्तबा हाइ तारे फीवर तौरपा अदगी मसागी अखोइगी डायरिया सु कन्ना तौदन हिदाक सेम कन चाब अदुबु इसोरना चांबिदना मा लाआकांदा ngasi gisida अखोइ अयुकी जलसानी सु यावबो ngमरोइना हाइदोरबने अदुबु अखोइगी ऑनरेबल एमएलए की इनाउ लोकेशोर की यम चावबा थौदांग हाइ तारे अखोइ अनम यम कनबा अखोइ इनाउ नि माना यम थवाय यावनो होनबिदना ऑनरेबल एमपी ने तौदना अखोइ जलसानी मुक्सु यावबो फंगजरे अदुगा ngasi मिफम मसिदसु अखोइ यावबिबा फंगे अदुगा लोइना नोलेना अखोइ ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर अखोइ सारिबोबी अखोइ हाइजरबो मतमदा रतन आई सोइदना यावगनी अखोइ एनी टाइम मसि अखोइ इथौ अमनी अखोइ दे हाइबो हाइरागदी हाइदना ngasi जी गन्ना लाक्पीदना मयाम लाक्त्रिगेदगी ngairega fambi bangak waro biroina khanjai akoi yamba ranjit ani nganna hause haibani akoi nasu chap chana nganna honi na pungama minute 10 sidagi houba ngamni na adu khidang thengdokre adu hujik makha tajarakpada akoi ai samaki oina aina mayam do thamjaning base hujik akoi constructive politics haibatar madolomda ai thajajaba mioi ama oina blame game gi wanate akoi gi negative oiba criticism gi wanate leiriba lebak sigi suje akoi खंजै अदुबु यामना अखोइगी तेना थमजरबदा आई वहंग खरा ओइना आई थमजगे मयाम अखोइ सुम लाउ थिंकिंग हाइबा तारे खन्ना नैनबा अमा ओइना अखोइगी सरकार अमा लैबा हाइबसे करी लैरिनो गवर्नमेंट अमा लैपाक अमा लैरे नेशन अमा लैरे कंट्री अमा लैरे अदुरगदी मियामना खनबा मिहुतना चलाइबा सरकार जे मखल मखल लै मियामने हेना खंबिरे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नतबा डिक्टेटर पानबा लेंगा आर्मी न पानबा लेंगा टोटलिटेरियन सिस्टम तोंगानबा अधिक ऑटोक्रेटिक सिस्टम तोंगानबा मी अमखंग चलाइबा मियाम न खनबा नतबा नफुदा सासन तोबा अदुम लेंगा मखल मखल गिले अदुबु अखोइगी इंडिया असिदी कॉन्स्टिट्यूशन नम लेबा रूल ऑफ लॉ लेजबा मदुगी लेरिबा जुडिशियरी सिस्टम मागी सेपरेशन ऑफ पावर नाकै संग एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर की खाइदोगा लेबा अदुम्बा डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमा अखोइ अदुगुम्बा लेबाक अमाने मदुगुम्बा लेबाक अमा असिदा गवर्नमेंट अमगी मथौसि करिनो मसे आइना खंजबदा अइहान हानबा मागी फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट सि कैनो हाइबो मतमदा to protect the life and property of its citizens hai Indian constitution haibani aina haibunate miyam prajagi ahanba government gi magi primary tawhum thopase kaino miyam gi punsi ngakpa punsi kanba miyam gi lanthum ngakpa lanthum senaba masi primary duty ne fundamental duty aduga miyam gi rights mase ensure toba karam rights freedom of expression democracy mada aina ining tamna wangang bagi madugi kainose right leiba adigi right to equality leiba mayam ama leigre sampat sabanna thamjage yam sangna ing sai thamjaroi haibuduni aduna aina hangjaningi badi hujik leiriba sarkar ase masina akogi manipur gi praja gi punsi je kanmanga mibra ngakponga mibra miyam na answer tawbio अखोई प्रजा मियाम की लन थुम से
masi ngai bra masi protection tauribra ngasi miyam gi Churachandpur da maitai taba khun mayam ama madugi punsi ngakpu ngamgibra mokogi yum property ngakpu ngamgibra moria da ngakpu ngamgibra adai chingi mafam singda ngakpu ngamgibra ngasi akoi mangna linsin liba honorable TS Lokeswar ki lam mapam da adai akoi ki yamba Sri Ranjit ki Sunu Serau ki lamda masigi lan kai duna chenriba mayam se masi sarkar ama leiribra se achau wahang amane akoi ki fundamental responsibility duty se masi government asi sarkar ama magi tawam thokpato tauribra se akoi khudingmangna masi hangi bane masi ki pokum se masi koi sarkar ase na koi piga dabani sarkar ase leiribra leitabra magi tawam thokpa tauribra tawdabra haiba se aduga loina na huzik internally displaced persons sing ase masigi makoi ki kari rehabilitation ki damakta white paper puthokta na miyam da madu ki kari khangal le makoi ki kari tauri haibase wang miyam ama adigi akoi ki masigi irang manung sida mangi ba akoi ki missing bodies hai tar siribra changibra khangdaba mioi singsigi makoi ki status asinya akoi kari da leini law and order situation ki phimam karmaina leini khabar da paper da electronic media da social media da masida thagat na rei ba pen da bagi mayam si leibam ngamdana manipur ki mapan da chena gi ba karbar to mayam ama poche gi mamal tangkhalak bagi demand mayam magi masigi sida sarkar asina sarkar amal leibagi magi tobum to duty praja miyam se masigi nungai hanana ba praja miyam masigi welfare gi damakta kari taurige haiba wafam question sing asi koi hangda ba yarakta ba da hujikti miyam praja da akiba wina phawhallibra phawhandabra akoi masen nungsinabagi kenosi leiribra leitibra akoi da yengthinabagi poison mayam ama phawhallibase kanana phawhallibano masigi wahang mayam ama thore masigi pokumsi kanana pigini haiba wafam kharasi thamjaraga haining badi mayam ama lei adubu ai matung taba khudong saba matangda ai laujage aduna ngasigi di akoi gi ngasigi function honorable MP Sri Angomcha Bimola Koizam akoi lakpasida miyam prajagi akoi gi taneningba hainingba thangatningba wafam kya ayongonda su phongdorpa lei adubu akoi aina su masamak ai oja Bimol gi mamang haidinge da ina mayam da thamjaningba ina interaction tawjaba matamda haibiriba thangalaiba tawhanbiningba mayam se oja Bimol gi wakhalon amalai mana wakhalon da haiba matamda oja Ratan ai mamang da tawramba mawong gi MP gi phan gi oiba yai na targa kari development gi matang oiba yai madu da gi kitang ahongba ma tawningi haiba se mai na yamna thamoi sengna phongdok popot amalai aduna akoina kendra amada polling godingi project thangatpa development gi thangalpa adumaina thabak tawba mo adumaina koi MP amanadi madu tawba yaroyeba maramdi MP amagi inner Manipur da 32 assembly constituency lei madugi manungda magi oiba paikhatingba magi oiba tonganba akoi gi MP gi side tagi akoi gi committee amasu akoi state level da semakini ena phongduk pere aduga loina na district level gi committee ama semaga kendra gi natraga district tu gi darkar leibigi matungina madugi need base da mapung phaba kari tawba yage haibase yamna transparent oina yamna open oina tawningbagi wakhalon ama akoida phongdok pirakpa lei adu horen mayek sengna hena thambirakani aduna ina mangjongna na mayamda aingonda su hairuba chatluba ngasi makunuma da chatluba usiwa wangbal chatluba mafam simakta da tawhaningba mayam amadi leigani adu akoi khana tanaraga akoi honorable XM ju lenjin beri akoi gi leiribo honorable MLA sing lenjin beri adi ex MLA sing akoi yamba dijamni su yorakre adi akoi gi Amin Shah su yorakre akoi party gi oiba level da Congress ki su akoi gi committee leiri maduda puthoga tanaraba matungda karamba mawongda akoi gi lakadoriba senfam sing asina yamna optimum level la miyam da kanaba mawongda akoi gi yamna transparent oiba mawongda yamna phajaba mawongda madugumba oiba yabage haibadu gi khanabagi tanja su akoi laurakini
ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ